Haga jingpersang ban yo yakalat ban yakendo ban ki katto kaningut ki kertong kiban say ireng no hakanik election MDC sepo ki yeng robar thau ain ka Giant Hills Autonomous District Council bat ka Khas Hills Autonomous District Council kaban sawan kata hau benai rempang arjar pesan nakaliang gani ka channel ka Let It Live TV kaliyo biang yakalat ban yakendo say weipat u kertong uban say ireng no hakanik ka kenti syaki yeng robar thau ain ka Giant Hills Autonomous District Council Bun ba andrew ko por lo ko jompi kampam he hakini por election mo pila bon kam ban undat in kam jompi da swang ni ai chagi jipli ba fer plan em ban ju ban to in kiyat spon jompi Alright, ngade yu ba Andrew Sulai ba sitting MDC nang nega konstitusi baru Bukit Joy Central. Alright, ngasa ang imang ni Song Joy he. Ne ta leng jonga natip ngala dan MDC Artem. Ang ni swaga ni kam ngala jutre po gi semi government sector atres po company repair so ban rules politics. Ta gani gade ga ayu ngade ayu dan armut ikon. Ta de jing constituency ayu baki kuni kani ka MDC kani ga constituency bangai kun menta de ga constituency bathamai bakot ga 18 Joy North District Council constituency. plan em ba andrew ban ni to in kiyat na ka ekadaw ga penoni people kwa ban join sa kasing voice of the people party Kumapi bon hi constituency yang ni gila tipi yang hagi ni stem ladap hagi ni artem kibala adap ngala contest sa MDC bat ngala job ro po Congress party. Kumbe tip lang hi how swa arjar arpulai swa election MLA ha tu kapor mdan ngijing mut ai ban pet chano lani ban pet seng chano andre haga jingjia jingman jong kade ga sanhima sima tip lut di kumno party congress ha tu kapor ya pet lut paro gini ki MLA ki pet chawai ga seng tangi ha po ni constituency ng Joy constituency ro mi jing kulmar jing mut ko ba kumno ngini le ni persang satu la ikan satu parti persang umtai persang pun jing ajimut bekleng leng kirang ba jong constituency andre kata ko jingmut nongkong gomlong jingmut baru gomlong kado kadwai mban se dewan kani ga TMC to por arjar pulai teman sing ipa juga nongrim jong kang i jo hi kum ga kongres kai ta hakalas mi dim ban se ban shimi ko tiket na pok TMC andre ngas ko tho ba kani constituency jong i parti thamai empat don gejing ya ibru empat jo ba kani parti te platif result jong MLA andre hadin jong to ka election MLA hadin bla ada election MLA tapi latip kumno result kala long kerja nga kalong song susah marwai ba haka ni ka long himasima kamtam haka ni ka constituency ada sekonsel long marwai tagalong so kenja sngo ayu kata tip kumno ban le nang ni kamat namar ngikum gilidar ngidon ngi klin ba ni kabani lam lenti ki skino no kelti andre nga don gejing sakma gejing long to tadau hadin ang to nga perkat duai ro yublai ran man pen i galenti kano garanti ka bangin nyai marngal sngo to dukum gini galenti ban ni election dukum gini gi way belai le nang gini gi por ladap kam dei ba ba namta ka sanchar kadar hadin jing mi jong ka voice of people party ngala ngap jaga jing nongrim jong ki ngala ngap ya ka principal jong ka party ngala ngap hadin ka to kat ni binit gi binai man system ngala resign na po ka TMC dam nang to ngas ko ya hap bat kani kanong rim ga ba VP ga ya pat singa tho i ba ngakum kanong rim jong ai ka jo kanong rim ka principal jong ni ka party ro tadian mangala da resign na ka party TMC apan singaw siya leader jong VP ba nga singaw tenat ya kani ka principal pi nga kloy ban ya de kani garanti ba thamai namar ngai i la long election kumuju long menchwa namar ngai i election ngala ble RMLA la de election menchwa ngai i kumnu gi long hare nang po gi stem nang po gi por kla pher kumlong so ga election ga balong kumba badai ban long po ga pro ga pure democracy de ban long kala long kum ku ya thiet ya de ga long ga thai mata tenga i gani kam yalam shino saka jaga jet bin riu jong i saka ba bha skamat tada hadin ring pesngau jong abat ki leader jong ga PPP tengah lepas ngau iki mangatre ban yela igani ka MDC na ka party jong pi ta ngasku borom iki hedok kata-kata ngasku borom ka party bon gi baya pan lang igani ka tiket andre nga ki ngam tip kumno nong rim jong ki bisari mar nga ai jing start jong ya state election committee
Aska buram iki hado kata-kata. Ya, kita lagi lale ke survey la jong lale ke background search la jong. Dan aska so kemen barang aska ngo iki ba kila ai ngani tiket banjing na sang PPP ha kan election MDC. Taga daw ngala appointment ta banjing ha kan election MDC na party jong voice of the people party. Kita cibun ki jingkena jingketa ka bayday bat kenika tiket ka babiya na kasing VPP kita ro ki bang ba no ka VPP ka I not yo new sitting MDC ni marba kita ki jingkena ki ong ba ka VPP ka kwat ki fresh dan kaliang sompi ka ka ba kwat ban pensai halot ni Halor kan nga ai ba jing start jong ka party. Nomor nga haji se thu jong anu no constitution jong ka party nga kumbakali yaki na party dan jing tho ba borok badai bagi fresh mah yang kat bala ngin persang dagi beri wa tamai mendai ba yu kata kan orang mengarok ngapen singa wiki lebih ibet kata ada jing start jang party ngam ayo kan ban riban ni so ni ma ti sa yakun ro e MLA ki la na mani so ni house na yu pi yakun nong kong ni ke MLA ka sompi MLA usnem nongkong house nem mau MLA aja kat pra baru ni usnem arjar pulai to party kan poi ma so thong gitu lapor tega 2018 ro golong lek kandian por kani 2023 ro ga ki kumtahi bagi jor san jingatan nang tu tega lenti bingi ya ro ngaro maha pen kelamun de do lenti bingi ya tengah pet trai blehi pat dai ko por jinget jongahi ba don ko por ai baro te blehin sa pen I penu ko por bandai gi pan long tang mat ko memele Nia ibi apa kenika district council JHDC pisai long ro kum UCM kan mani tho ni kanu banai pi bat kum UCM apa kenika district council UCM kumba menteri benai betul bat UCM tu por Ikan ro sibun kita ki jingkena kum tho hak liang kenika district council dan ke hills atau master district council the piru long kum wei na ki sitting MDC the pihak namban saya ni rekomendasi ni ketulap ba yo ima dan sebun ai tak ni ki jingkut nak lian ketulap nak bagi staff ni ki MDC tekan em ba andru ban itu ini namar ba ki long way nak sitting MDC po ka council ya kan ni ka OIP ngan itu hak IP revenue jong council mendai budna pon ba revenue jong council ke ba dai ban yo tekeni ke jing duna hang ni yang majority higa ni ke jongi ke ba yo ada royal major minerals royalty on major minerals but minor minerals kibai source dan jong council handrai ke problem begini isi mentah kim note ban tap ya ni leakage jong revenue ki all depend borok ki long kum ki puppet jong state government kim note ban kran sha ya ka to leakage ro mar kini ki don kaniwan sangno temdan kata kajing tap iki leakage an halor kata ke share jongi kat kumus ko thok jing khan jing dia kani jing khan jing dia jong yu jongi happen back the code ko hadin file case ni sa fusin ko code ko pa reconcile lagi statement jong ka kat no ke share jongi kat kam kita ke statement bu yok track source jongi ka actual revenue royalty ni actual jongi ke fund jong council dang pun de ban yo an po bala collect state government handrai hadu mentaro ki ong ba kumdan ta kani haban rangi poi sarai kabor kani de kamin bi haban penbaj ban shai jing shai namar mensua kai ka JIP namar kimno gi yo ni revenue namar ni chalan ki breu gi sapono gi transport ni la no euro ki le bed ka chalan nang to kana ka royalty bi si hang to ka chalan tingi divide ka to ka percentage ka state ba ka council jayu hang ni mentapat hakani ka sarkar menta ni mensua ngil atip na dan ka office DMR po Agent Hills handrai mentapat yigini ke chalan hab let si pachet hafiz how particular person ban let si yigini ke chalan hagani ke sarkar jong ni taga daw mi ujung kulmar jaki udai jong jentiane udai jong kasine ni umar undan ne tadai kumun shwai system ban yaj na po district jang i latip ibri basi hang to jentia latip kade ne kani rek system trekam jong ni ke sarkar bapun kulmar hado pun kulmar ba jingkhan jing dia ro pun kulmar ro di kom trekam yigini rum shai sho ya jingkhan kani rek kamram go jong i dang poi ha kabor asnga ko ni kamram ban shai pedar gede ban shai office gede ban shai de ban transparent gono bangile ban long clear mar hado mentaro pin kali ngajuk kali po house
Hosiam skat no ke pending share ke jong ni. Skat no ke pending. Teng kandai pyo klur, teng nyau pyo, teng skata kata. Dan clear cut cleaning officers kat no yang kata, oh hadin kata. Nobody is very clear. Adu kat no actual ki jong ni. Ta kani kadai ka ba thut pha ka jing trekam po kani council jong ni. Nak kalian ke jong pi ma mentar. Namari i sebon kita kicing pedon ko ni ka district council. Desmudo da pi poi se ketong bat ini ki perlok jong pi ki ban se pun. La de ki liru ki poi se ketong ta ka ini ka ba nak kalian ke jong pi ka sim jam ka menukong ba kwa ban le po ni ka district council mentar. Bagi kam bet mon kumi mentang IP ka brom jong council jong po jong tia health kelahir pha. Akan mau panga tu kapor panga dang hak isi ka sarkar jong 2014. Bon ba. Ni hedok gani ka ak jong gini ka administration of Ileka and village dorbar ro. Ngila dok itu istem. Ngila de pas kini ki dorbar snong jong hedok kapor mi jong konrum bon ba jong konrum don file case kini dorbar snong andre ngi bi de pas tu ka ak jong yang ni akan mau ba ngi syong bat governor san man dru kentang explain you line by line explain you ba kani kalong ta tingin do tu kapor hi la dep kum gitu gi ak la dep pas ha tu kapor dep nang ta ngi kani trading my non tribal act kani rules 2015 pon ba gini la pensna pen ba ki pon ba gi ak kum tang ep ko ai ka system pencar ba po ni kadai council jongi kadai council mdai tang ba you kadai ba service ro gi bro ngi hangi ko matip borok gilan holding hangi ni hable na po council ngi pat man ta gi la lastong stagnan Kibre kula ba apply gi banlong ban adlan holding yaki jaka jongki mundan balaj have phone ba jig MDC to pan pat tu kot jonga dan gibre bo kwa pan sim loan ro na bang gidan kam ya to ka NOC bar nan kan ban certificate ro sa pending kim sim loan ka ban snayeng ai ithot ki service tataraw mi service gi ban ai ka council gi bat bahe jong region ti hai pro gawai kadai ban yaj bet dai ban sakut kadai ban yaj kat kum ga yuhi dan also gini giwai ki kam ban bha kum tre kam po office jo por gini an betmai ban update kat kum ko por madro bantap gini leakage jong revenue ba keleng ba dong leakage revenue council khnang wan ra ya kata ka jing jgar aga ka fund hapo ka council kumbai tho ifi ngi mata hakan ni ka san tem gani ka 2019 tem ngai fi hado menta tang sisen lunin san tem tang wei MDC scheme ro ngilam yo tang si tengkar ngilam yo MDC scheme balai jing san char jong kani hagi por man chwa bro biang bro MDC udan lut kini gi ya yo MDC scheme kat ba yo kandiat ro tama hakan ni ka tem udan MDC scheme ro tetaka daw gini ka jing trai jong gini kala gingi kim nong ba gi ba tigilong jenjar thot tingi wan ra lut ka sam dai ban nong tangi gi ruling le tangi every MDC don ga right ban yo i kata TV don ha kalian persama ho nga mta dai leader of opposition hirup hi do em kani ketulok kan benai hi do kani ketulok tip nga la lost count rai mta gila yo ong la snem hi snem thrai 12 months ai ngayo ban bo iki jingkeli na katu kan ningot ki katong na po ka isen te hill sama stay ki bon ba ki ba pun kam ka kam pisah ka election dan kalian kung pipila nem ban pensay ngila ni kalian kung pipi penslur nem hak ni ka election ka kam pisah katakan nga kani katakan nga lenti jong was people kam penslur pisah haba ongom tangim dai gi breu gi ba myarap breu ino andre ngilong gi breu gi kumnga ngala ren hi ino gilok kakam ko ba bason jong breu ko ta jing long breu hi no ba bason jing balai merap ino bro ladon ngalat kalenti andre ban convince gi breu ban tap je ko wot ki de wa ai de ni ha ni bisa ban tap gi wot wa kani te kam dei kalenti ko pa yangar le ngai thui pi don kalenti nomor la bon kani kala long kum system kala yat kum ta bon gi breu la expect bet da myo ko bisa tam tap bot andre menta kalenti jangar ha ban kala pamut hi yaki pet ba ro nga hikai ki ton ya yang nanti ba khoj khnang bin yo ga jing sanchar ko ba khoj ni menta ga loi pat ko pateng jong ni na kalian kung pi kwa ban pensyo na haki pet ba ki jong pi kam tam na kani ka constituency ka jong pi hak bai dei ba kani ka election MDC ka ban sawan anggawe hi bang akwa yi ni ban pensyo ga pet ba jong constituency bat bro hi pa jong region ti ai bro ga wai ta daw nga pet kada ka partai kadang sanchar kada dang long hi kumjo jingila election dang long hi kumjo tip kumnu kon poi kala wei jongga snong i khon gi siu jongi kiba sa khamat kiba nang im sa khamat ka jing kerpat singa to ini ya dengan ngelti batmai kerpat bro
pan pani jingkersan pi pan ai jingkersan ya ka Voice of the People Party wat pecho I candidate ga ingin nak ni parti kan ngrim ngabang ba kelenti ka jing ka jing I ka ba ka ba galwe ro ka dan ka jingkermen ka galwe jing ki kerpa di pi pan ai ka jingkersan jong pi ta jing pen be ki bahar kom gi wan ngas ngotho ha konstitusi jong ngaro kaleng kaleng jing pen be jing pen su bang andre nga ong pi habingi tap ya ka nu nu ka vote ka koridor jong I tap de ka jingkermen tap ba kanu kanu ka mot ro kan lam sa ba naman ta khon ki bat kalwe hi jong